na ramoro chumena matagni ko ni rawon ni biba na ratagi ke misa po. Ni ana ni sambulu bida na sero gori sana ni chumena kira na ramoro chumai. Tu na sele. Ni sambula oyo Mr. Ben. Kelapa. Nama kira ni biba mataka moni chikira borombu kama na ono kena liwa ena bula FM. Ambala. Timbul binaka sa kongon wala kaninong day tutuku nambongin din day. Ero wariraki na matabilo may raki-raki ni kuwa ero na tangani rombe taki nandona dhala ni non robia bondur matanitu kena be barire. O timo di nadola tambisa ke apenisa tu de tale ro satorti ko bobe sumya dava ne kerusa ngabulu ni singa ni bulongo. Sama na kisingo kena be bangangai ka sabo eduriti ko mai be resono we kanda ena sanora membalata na kena sangai me banduringa indua na non ramatanitu. Rongo dia na matabelo mai loto kana noa ni tini katolu tale era satori tu bogo beso na ngonongo na muira era sema taratinga kina be banganga yongo. Koto na banga nunu ni matani tu ni rame na labeto ni Selandi na banga tatambe koto na bana iboli ne biti ngona baingani na weleti na mango kena uto era be tala noa kambosi batendende mai nandi aya Sayad Kayum kena sona boile selese na ministeri yang garaba na tikinongo mini Selandi. Ndo talangana tikina e bondi tako Sayad Kayum ni kena sanga ni boy dor bolle buna be tala no keira na bolle ne boli endo na tikina e boy langa ti ko na buku ni sasangongo ware taki be ira na bolle silesi mai ni Selandi ni sanga toka ni dingo mi bogaro rawa na kena biu toka na bogata tambu na buku ni nondo boli kikea lima na kisibo ni mate na chikungunya e tori rawa ena nondo bonua mai na lima na iwiliwilongori e rua na nonda vanua katole lo rai beira na ngole mai bonua tani. Tuku no buni wai mai kama ni atoka ni tubu-tubu bagadagaka ni ministeri ni mbula na mate ongo na chikungunya merua ni ambaki. Wakatakilikila ni mate ongo o yan momosi ni siama ni yango, momosi ni ulu ke na tutumbu ni yango. Sena kena bosa bawa peratani na res. Ngau na ngau sabaki laki na nabe wakatakilikila ongori e nando umaka mo na rirai kina ndo na bole ni wai o bole ka kina. Mate ongo ebu mai nakatini namu. Kinang gito, rito sa rawata bagarwa ng ganga na Fiji Pearls, na sota-sota ni karuan ni wasi-wasi na tietu, na sota-sota ni bura-bura, nang gito na netball, kabaga doriti ko ng unonggo may Australia. Rito abangan rukay Barbados, na singalibo ni kuwa, na kay wasa nga bulu kawalo kay tulo sa nga bulu kawitu, rito sa liutoka, na rito tombo, ng unonggo. Iya raw na dalhin di kay Scotland ni mataka, ni sibinawalo, na rosa nga bulu na miniti, ng bongi, raw mo ni na Sarabaya, na FBC TV. Sa dabikir na boleh lekan ni nonday tubutuku, ni tayo matomanda. Yan ni borong tumay na Radio Fiji 1 totoka tunan raki na ngona ni kuwa ni takin yon ni nando pati tumay na tangono go meda ben na ruwa na nugo bin karabi na singale ni kuwa ni sangulo binaka oya wana kamana langi na makia na bi mataka may na diwa kina ruwa na bi singale may na moniti kina borong bukan Radio Fiji 1 nando may biti bo ngani bi yan yan